Kikungu cha kiuteti nikiende kukila kaunti ya Kitui na waulawa seneta kaunti ni Su David Musila kuetekana kisi kinene cha maendeleo kambani ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka atongo hivyo mwana maminista maserikali mbitu mevo ambunge maserikali mbitu ni mavudhi sevanene uneni wa Musila mayueta kuidha wakivudhia kula kui Kalonzo wa Musyoka mainena nandiki mama uvoni makuli Musila kusisia matambia make na kukwatia ni anambai ya mukamba kavinani kama ende na usukumia Kalonzo kuosa utongo imeweta niwu ya wa serikali kudhukuma kila umwe kila isione Mateo sisi angaliko siya kiuteti Onesmus Chalono kutuambisia vilingi wa maovo. Ifyo vya kiuteti baki tu inoyende na kwambata na muno kumana na uneni wa ulawa seneta wa kaunti ya Kitui David Musila wiki mbetu vandani valono nekiweta kana ukamba kutiweti na kimande kumanite na kesi ya ikinene na kilona waitiene mutongo wa chama cha Wiper Daktari Stephen Kalonzo Musyoka uoni umo wa uneni wa seneta usuatane wa Kitui David Musila wiki sumbetu Kalonzo asiangu nengete ndaya na kwanini mnengete ngumutabiu lakini hajafika kiwango cha kuniambia niende pahali fulani na nisiende pahali fulani. Kwanza mimi sio wa chama chake. Kwa hivyo ikiwa anataka kutoa amri kwa watu ya chama chake wako hapa wengi hapo. Lakini sio kwangu. Ona ndio amrika wake. Kwa ilete kunenge ndaya na kunya kanyo wake wala Musila. Kama kwa mfano kusema ati rais wa Kenya asije Ukambani. Wewe ulisikia hiyo wapi? Tunakemea mambo hayo na tunasema rais wa Kenya ana uhuru kuja Ukambani na kila popote katika nchi yetu ya Kenya ambapo anataka. Yu atongo ikivathuka nyuva Kitui na alama thumwe utongo imevo alama ima minister masilikali siatene mbetu anini mo ayumbe matine na atongo imamba isi ukamba pamona atongo imamba kanisa ni moka pamona kutongithia uneni usu wa seneta watene wa Kitui David Musila miweta kana ni wakwasi ambaye amukamba Titus Badhinola kwa ivindemo we muyumba wa Kitui chakati na ulona speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui George Doto na kwa ivindemo wa thukumieta minister silikali ni mbetu ni mambe kwete mbia kikaloki na baloto mani wo wasoma ni muyumba watene wa Kitui chaidhio Isaac Mwoki balama weta kana musilano na abitisia kukosea Kalonzo ndaya na kuisila uneni usu ni waile kusiokea makinya make matene na kukwatia ni na mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka vindani hii waile kile kuoso sumbe wa mbia Kenya tui komanite nundu wandeto ina neni we ni mheshimiwa Senator Musila ajiazia kana ukamba nuti yetu etina nundu wa honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na ni twithi to opposition kwa miaka 17 niti kwetha kwazia ino netero cia kumacha nundu ta mbai yitu na tandu ma Lower Eastern na tandu ma Kenya nitukuikwatisia kana maendeleo maile kwanywa neza patena chendi kila bandu ndeto isu cia Senator Musila na alangi marana kuja makivindi cia take ni maile kwekana na ndeto isu nundu isu tiwo wendi wa mbai ino ya kamba atongo yani maweta kana metayari kwa nyamba ya mukamba bala yelekele na wonde otonya kuona nyamungamo wake ukwenda kuthigute na mungamo amba ya mukamba ni mayomba nite kumutavya Asyokia ni namba ya mukamba bala makweta kana uneni wa Musila une wako kosea Kalonzo ndayamba ini ingi tukibata asiai tatumea tukwenda Asyokia ni na atumea rangi nundu kwitu aitheta mwana mwau Honorable David Musila na rangi mena mabindi cia mambo the bosu mama nekana tunavata na mama sioke ndithiani ya kamba ona wiyo vane maweta kana mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka vaundu ona umwe hasi ya maendeleo vau kamba na kila serikali ina kiana cha kuthukuma kila kona ya mbia Kenya te usisi miungamo ya kiuteti atongo yani mawete vindani ngwatanio ya gema yona nisi umwe namba ya mukamba vayele kuma mutongo vau kamba ukwenda kuthi utena ngwatanio isu ayenda atongo alangi vau kamba methi tumekunia maleve serikali ya oyu vau kamba makwate mbo mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka maiweta kana maendeleo maingi ukamba makone kama mutongo wa chama cha Wiper atongo esyambi ya Kenya akamba hivi tukwete kusiasia utelezia mwana waitu Stephen Kalonzo Musyoka utwika president na mundu yoyote Musila na alange matenzi ya nizu nitu makulia Musyoka katika nzi yanzu
na maleo sioka ithini tukuendea mwaka wa 1970 President Kalonzo Musyoka akaivika kwa miaka ila wetele ethini wa opposition na kethwa na umisyo Ndiri vote ya Mlingwa Mavo Mutongoi TV Neto Onesmus Chalo.